Maurip mallah. So kagengna kurarangit maurip mallah na tanto amala ipangkatan si iku agama tanu agama Islam. Maurip mallah. Nagutanto amala kipupenguyat nun agama Islam maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi dagyang kaiya mga padaaya miyatiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sa may pantag sagyang kutuwa kagungna sagyang kutuwa rarangit. Pitiru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan na wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayamanan yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala natigwallah gagani niyo agyang ko to arila makapupuun sa ikukad na niyo nagugyang ko to kasurgaan aya kauladian na lagi pito lapis sa langit tagu pito lapis sa lupa ititilagad si iko mga tao kikaalakan si iko Allah siran man so mga tao atigwallah adiran dinggaston so tamokiran si iko kalulu agikiran nagusi ko kararaganikiran maurip Allah sa diran na to dinggaston sa suaswat si iko Allah siram so mga tao penggageniran paguraniran agyang ko to ararangitiran nagupupesin si aniran so mga tao at anas wallah na pagkababayan niya sa mga tao di bibilang ataw. Uli na kibibilang ataw mga orip na Allah pipipiya mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. May alip no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay nipropan hinagyan ko mga orip niyan at tigu Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Ayamanan yan na sumangurip na Allah subhanahu wa ta'ala asiran sa mga tao apulalakaw sa ikulyawaw ulupa kipangalimbuban wa idha khatabahumul jahilun na igira miyakin bitira ikiran so mga tawa da mga sabutian uli na miyakin bunukiran agyang ko to mga tawa ada mga sabutian uli na pisuman sumansiran ng mga tao ada mga sabutian na aya dilan ditiroon na qalu salama aya dilan ditiroon nagyang ko to mapya mana adiran sumbeg nagyang ko to marata adikiran ditiroon sa ay sumbegiran umbedin nagyang ko to mapya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sumsu Allah subhanahu wa ta'ala na ipsugu iyang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam magyang ko tuwa papakasipat yan sa isinanan pagdunggin na ko rarangit lagu ka pasensya sa tigu Allah subhanahu wa ta'ala si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam khudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin ko angaso ka pasensya nagusugu ka sa mapiya nagutaliku di nga so mga tawa da mga sabutian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ka naman na kaguna ko rarangit ako kapasensya na tanto ko malaibalas mangurip Allah. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Mata na tigu Allah subhanahu wa ta'ala bagian o mga tao may sabar uli na tigu Allah subhanahu wa ta'ala so kasabar nagukamaap na mata na tigu Allah ta'ala aginan na padanan si kumya makalala ekipantag agalbuk mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miniproof ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat itu mabagir na giyang ko to atawap ka kontrolian pagkagungin niya na ginawa niyan si ikumasa adi kapakaprangit mahurip Allah. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kenapa ayat tigu Rasulullah apatir una mabegir nagyang ko to mabegiri kapaki pelubed udina mabegiri kam begir sakam begir salawas maurib Allah. Ayamana apatir una tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atitu mabegir nagyang ko to tawa genggenian pekernian ginawanian si kumasa adi kapaka perangit maurib Allah subhanahu wa ta'ala. Mi'alib na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jara'a 'abdun jur'atan a'zamu ajran min jur'ati ghaidhi ibtigha'a wajhi Allah ta'ala. Mata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketigir oripan tigrin atantu amala ibalas aba penatigyan ng kalawani so katigra ko rarangit sa singanin sa giyang kuto ika susuato Allahu subhanahu wa ta'ala. Ginan mga urip Allahu subhanahu wa ta'ala. Ay sabun sa mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kanamiyang alitanong na giyang kuto kala ibalas kapakata taralbi giyang kuto kang gengena si ikorarangit mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa diun kapakatana si kutawa pagkararangitan ta maurip Allah sa singanin sa giyang kutuwa balas si Allah subhanahu wa ta'ala asok man sa manusia na magaganyan na giyang kutuwa kapakatanaan niya sa giyang kutuwa rarangit maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamiya kalala apakagup ko manusia sa kakatigran niyang kurarangitian maurip Allah na giyang kutuwa katatadumin niya sa giyang kutuwa kala abalas ititilagad wallahu ta'ala sa giyang kutuwa sinuto agalubak mahurip Allah. Ikadua, nagyang kutuwa kikalak niya sa giyang kutuwa siksa wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa kateruan yan, kung ginawa niyan, mataan na so kagagaga ako, o kapakata na ako, kurarangit akan na upama kapakata na ako, na so kapakagagaga wallahu ta'ala ko kapakata na niyan, kurarangit yan rakan na tanto amala mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa dinyan, pagkataan na nagyang kutuwa rarangit yan, di pagkataan na manusia agyang kutuwa rarangit yan, kung lagi din na manusia, sa singanin mambusa agyang kutuwa kamapi, wallahu ta'ala kung manusia, mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala, may sabab po sa agyang kutuwa kapmaapin yan kung lagi din na manusia, mahurip Allah. Ikadua, udi na pedumpan kesabapan sa kakagengin na o manusia ko rarangitian na giyang kutuwa katataduminiya sa giyang kutuwa karata resulta o kapakatan ako rarangit apa di sa marata resulta niya na giyang kutuwa kapagkaed na giyang kutuwa simo di kapakatutula ka o di na di kapakapriridu ay mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala na giyang kutuwa kapagkumparak o kapagpagaria mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Padumpan mahurip Allah subhanahu wa ta'ala pag-ugup ko manusia ko kagungin ako rarangit nagyang kutuwa ka pamugo niyan sa syaitan. Di niyan di ka pamumugo sa syaitan sa ikumasa kapag kararangit ron mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kutuwa kang galabagan niya sa giyang kutuwa mga galabag akasabapan sa kada giyang kutuwa rarangit mahurip Allah. Ibarato sa kanyan na tumitindig sa kanyan na paguntod mahurip Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa kapkararangit ron. O di na pwede ng pagiga mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugiyang kutuwa na kapag abdas yan mahurip Allah. Kagiyagiyang kutuwa rarangit na mayaw to o di na makay ibarato to sa apoy mahurip Allah subhanahu wa ta'ala kapadeng o kapagabdas mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayapan mahurip Allah ubas kanyan simbayang sa sunnah sa iku kapagabdas yan na biidnillah na kadaagyang ko to ararangit yan mahurip Allah subhanahu
wa ta'ala. Sasiya kang papasinta bisa diangga kapkan kanyo ko sarako. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.